Ngiyabingelela kakhulu bafowethu, sicela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe. So la bafowethu udaba la khona. So udaba lo lesalulungisayo inyanga edlule lapho khona-ke okwaba khona nosisi nomuntu wakhe abasibhalelayo-ke ngokuthi bacela ukuthi sibasize ngokuthi bafisa ukuthi-ke bethelana amanzi bese bebuyela-ke ekhaya lapho ababebaleke khona. Kanti-ke sifike sathola okunye-ke bafowethu masifika-ke ekhaya safike sathola i-surprise ukuthi kanti-ke bahamba nesamba seyimali njengoba-ke kwadlula ubaba wabo ekhaya. So umfowethu-ke lo wahamba nesamba bahamba emaflethini, kanti-ke njengoba-ke sebesibhalela nje thina bathi hhayi bafuna ukuthi kubuyiswane, kanti cha sekupheleke iy'mali. Masifika ekhaya safike sezwa-ke lokho ukuthi hawu kanti laba babaleke ngenxa yokuthi sekuphele iy'mali. So nje bafike ngicela nje nibuke ama-highlights, ividiyo ephelele noma kanjani. Ngesonto izobe isiphakathi. Inkosi mayithele umusa. Bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela. Bengicela nje ukuthi umuntu ungena kuleli khasi cofoze usubscribe button ukuze bafowethu uzothola zonke izinto ezenzakala kuleli khasi. Leli khasi bafowethu liyafundisa, liyakha, liyasiza kakhulu bafowethu emphakathini. Abantu iy'nkinga abasuke bebhekene nazo bayakwazi besizakala ekhaya bafowethu. So siyacela kakhulu ukuthi bafowethu niqinisekise nje ukusubscribe ngoba kumoshi bafowethu idatha, kodwa nje suke uyibeka asikise endaweni nje e-right kakhulu. So njengamanje ungakhohlwa ukulike, ucomment, ukushare. Comment kuyasiza kakhulu bafowethu ukuthi-ke sikwazi ukuthi sibone ukuthi mhlambe amaphutha ebekuphi emsebenzini esikade siwenza, noma mhlawumbe masiphinde mhlawumbe sibhekane nodaba noma umsebenzi ucishe ufane nalowo mhlawumbe singaphunywa kanjani ekutheni kusizakale wena, ngoba bafowethu njengoba sibaningi nje hleli sibona ngombono ehlukene. So ukuze kuzohamba mhlambe ngendlela mhlawumbe ufisa ngakhona noma kucishe kuhambele ngakhona, so singalungisa ziphi izinto. So njengamanje ungakhohlwa ukudownload i-app yakwa-EasyBet uyizenzele imali ngokubheja bafowethu laphayana. Download nje leya app leya ibhaliwe kuthiwa EasyBet app. So ubhejela ibhola, udlala amagemu, usebenzisa i-promo code ethi ZOSO, ZOSO. Lapho nje uzoyibeka emathubeni a-right ngempela. So bafowethu njengamanje kunodaba la esizolungisa esifisa futhi ukuthi-ke mhlawumbe lingalunga njengoba nje usihlangene simbizwe nangu mfowethu nanangu my sister la eceleni. Soke sizwe-ke bafowethu ukuthi udaba labo lumi kanjani. Yize-ke mina sengumuntu owaziyo onalo ulwazi, kodwa-ke seningabatshela bafowethu ababukeli. Kuhamba kanjani qhawe lapho? Ngiyaphila bhuti wami njani? Siyaphila qhawe lesizwe. Siyabingelela mama njani? Ngiyaphila njani? Yebo siyaphila. So qhawela kithi mhlawumbe nje nawe ungazazisa mfowethu ukuthi ubani wakwaba uDabo nendawo kanjalo nawe my sister mhlawumbe nawe uzazise futhi ukuthi ubani wakwaba uDabo nendawo. Okay, hayi ngibonge ithuba bhuti wami. Cha, igama uLindani waKaNgcobo. Lapha ke ngisuka khona lapha eNdwedwe njengokudabuka. Isimo ke ngiye ngabhala yimi umuntu oye wahlukumezeka esimone esithile engifisa ukuthi sizakale phezukwaso ngapha kubhodi. Oh yeah, my sister kanjani? Sanibonani, igama lami nguNilo waKwaMhlongo. Lo engihamba naye ubaba wasekhaya. Yeah. Oh right. Baba wami awuchazele baba babukeli ukuthi kwenzakalani. Sithini istory sala ekhaya? Okay bhuti wami. Cha, njengoba ngibhalile nje isimo esingihlukumeza kakhulu. Ngiye ngaba umuntu ke owatholakala waba yedwa ewumfana ekhaya. Oh yeah. Ufuze nje wayetholela mina ngedwa kwasengelanywa udadewethu. Yeah. Udadewethu ke siyasakhula kamnandi, kusekhona abazali bobabili, kuhambe kwahamba ke ngokubathola ingane. Ayatholela ingane ekhaya engakanile. Yeah. Umuntu ke onama actions athile akhomba ukuthi mhlawumbe lengazuthi ufuna unakho kulawula. Ngawaziba ke lawo ma actions. Oh yeah. Kodwa agqama kakhulu la makhamba khona ubaba. Oh yeah. Ekuhambeni kwababa uhambe ke mangacacisa uhambe sekhona uMabhebhe empilweni yami. Oh yeah. Uthe mayefika umama empilweni yami ngeke ngiqonde noma mhlawumbe nosisi kwakukhona yini mhlawumbe owayengithandele yena. Yeah. Ngoba izinto wayezenza zazikhombisa ukuthi akamamngele empilweni yami. Yeah. Hayi. So umama lo
kwase kulunge yonke into noma naniganisile nje yabo vele sakhona ubaba kusekhona ubaba indaba beyisayitsha kwa ukuthi nje siyazwana kwahamba ngase ngicela kubaba ukuthi hayi ngicela ukuthi ke ngiyovela bangilekelela ubaba bahamba bayovela ke baveza lokho kumbalwa okuzinkomo ababekushayile kepha ke ngeshwa nangebhadi ufuze uNkulunkulu wamthatha singakaqedi kwase ke kuqala kuba khona ke iphithiphithi ezibakhona lezo idubedubo nje ngingacacisa ukuthi zaqhamuka ngakudade wethu uyo udade wethu umuntu owafika nje wawudunga umuzi kababa wawuqeda ngenxa ke umuntu onokuthula nozwana nje nokuthi iphisa ibe khona egcekeni umama ngiyamthanda kodwa kwaphoqa ukuthi ake ngiphume ngithi ukuthi eceleni ngahamba ngawuqasha kodwa ukuze sikwazi ukuthi sibe nokuthula nodade wethu singaxabani ngiphinde ngibe nokuthula noma wami ngoba manje i-stress ugcine banaso makuzoxabana izingane zakhe izala zombili bese kube khona nokuthula ke phakathi kwami nothandiwe wami ngoba uyena umuntu obe against yena kakhulu uhlukumezekile lo mntwana lona ngoba izinto ebezenza kuye bezingezinto nami bezingiphatha kabi kusale khona ukuthi udade wethu leya njengaziphi mhlawumbe ungayibala nje uyabona nje kukhona isimo sokuthi mangabe bengisebenza ke khona la bengihlanganisa khona mangabe ukuthi ngiholile imali bengijwayele ukuthi ngiyinikeze umama engakafika empilweni yami mangabe umama ngimnikeza imali vele uzothumelela ingane ezokwazi ukugijima edolobheni okudade wethu oyena osekhaya sonke isikhathi bese kukhona ke umuntu esifazana empilweni yami bengiye ngenze ingendlela yami nami ukuze kuzobalansa ngisendele umama uhalf bese ngisendele ngapha isithando sami ngisendele uhalf naso manje leyo nto leyo befika ngalena afika afunele le mali engiyisende kuye athi akufanele ngoba akakagani lapha ekhaya akufanele bangabe sedla amandla ami la ekhaya uyowadla mase ukuthi sephelele usefike la ekhaya ngokuphelele kangangoba ukwambeka isandla kona ke lokho ke angifuni ukuthi ngigxile kukho kakhulu ngoba iyona into eyangenza ngathatha isinqumo sokuthi ngiphume ekhaya uyambeka isandla kanti umbeka isandla nje vele ube yithwele ube muhle angazi ke noma mhlawumbe nokuhamba kwengane mhlawumbe ningabe kunike lapho kodwa ke angifuni ukugxeka udade wethu yebo ayahamba ingane kodwa hayi ngaleso sikhathi kwadlula nje isikhashana sengidecide ukuphuma ekhaya sathi sihleli sazama ukuthi silungise isimo kwabe siyamiscourage akona mawami ungaphawula uthini mama kokwaziyo nje nawe naphumelana ekhaya yonke into mina ngasho ukuthi usisi wayengangithandi ngoba akakwazi ukuthi azangibeke isandla ngoba nento ebangwayo angiyazi mina ngangazile ngaye ngangize ngobhuti wakhe hayi yena yabona nje into ayenza kumina nokudla wayengicisho kunye ngangamtsheni angitshena ukuthi kukubo la nginga understand ngoba nami ngikhokheliwe ngizile la ekhaya noma ngingaqedanga ngangashada kodwa mengabe nengibandlulula yonke into izinto zami ezisebenzisa nje kwase kufike egcineni ukuthi nami usebenzisa izinto zakho kanjani nje izinto mengabe ngithengeliwe nje ubhuti wakhe owayenza sure ukuthi mhlawumbe uyakuthatha ngitshena ukuthi okabhuti wakhe dade wethu sonza le nto namhlanje uyakwazi ukuthi udade wenu namhlanje ngudade wenu mlalindani uyakwazi lokho wena ithi ukukhuluma nawe ngicela wena nje ukukhuluma nawe angifuni ukukhuluma nawe ayikho engizokhuluma nawe ngiyacela ukukhuluma angifuni njengomama bekuthi ulindani mina ngazi ngangcwabe empilweni yami awu exist wami iphinde sababili sinoma mntaka baba usale ehlala lapho etsangeni ngicela isiphumele ngicela isiphumele uba angaphuthi mina ngina baphuthi
Umoya phela ngiyazi ukuthi umlobe phone. Ngizolungisa lapha. Ngizaba bosaba nje. Angithi ayibona into bengisho. Ayibona into bengisho. Wanuba. Wanonke. Ngizigababa nami phela nginawe ilungelo lokungena. Angithi ayibona ke lento le. Ngizomfotoza nami lona manje usha umuntu wami la. Ngathini kwena ngayicela imali ngathini uyisikhothakali wena uyamosha usulungise futhi phela uqala umfazi wephepha wena kubeka nentamba ke manje masifuna ukushaya abanjani lapha ekhaya no mafungwa sehlisa umoya no sehlisa umoya lesifana sakhe sibongo sinembobo ekhaleni ebhutweni indani ebukuthembizile sangimbizile Balona manje nganje usebiza umuntu ngesifebe ufuna ukumshaya unelungelo lokumshaya umuntu wami hawu hey sekhaya lapha nami nginelungelo ekhaya wena ikhaya kiseflatini iseflatini ekhaya lakho la uhlala khona wena ngithi nekhaya emaflatini uyasazi ukuthi singani wolo mosha lapha ekhaya ngiphuma eflatini lapha ngiqashe khona ngithi wangixosha lo angithi awukwazi ukuthi sisho ukuthi singobani yonke into yabo mana yes angikwazi Nonhle mana Nonhle yini efuna kumina Nonhle ngicela ukukhuluma nawe sikhulumisane yes asikhulumisane ngikunika 2 seconds all right Nonhle 1 2 suphelile phuma